5000 сом ұрып қояйын, Сен товар менен бер да. Жо, 5 миллион беріп қояйын. Я знаю то, что многим деньги нужны. Хотел лям, по-любому получил лям, да? Смело деп айтып сен просто ертемен тұрып тамақ жөнінде ойланбай тұрасың да. Вы не должны думать о затратах. Маршруткада жүргенге сен виноватсың да. Раньше СССР, чтобы стать популярным, чтобы тебя все уважали, люди в космос летали, там, Түріп айнекті аштым да, тар деп азатындай аз елестедім. Жөнделе тұрып база атам. У тебя должна быть большая волосатая. Бисмилла деп тұрып баштайлы. Бүтін бері айтылып, башталбай жатқан подкастты осылай баштайлы. Камера көйгенде элементарно обычный сөйлөшкөндө сөйлөшө албай калат экенсиз, кичине Дикталар өзгөрүп дикталар өзгөрүп, сөздү фильтровать этип, башкача сөйлөп калат экенсиз. Азыр бул эме да режимдерди переключать эткенди үйрөнүшпөй окшойт. Биз баягы камераны баштап камералардан көмүп калганбыз да сразу эле. Сиздер менен вольт депчи. Камастырып. Азыр сообщенияга камераны унутуп койдук деп элестетиш керек. Камера жок. Подкасттын темасы ушундай, камера жок деле да. Короче, ошо неге башталбай жаттык да? Бул башталып менен параллельно башталбады беле? Негизи идея ушундай болчу да. Чтобы дополнительно элдер медийный поддержка деп коет го. Если там Инстаграмда сен подписчиктериң бар, подписчиктерге прямой сен выпуск сата алсаңчы. Мышыкчы. Ё-моё. Сен, например, Инстаграмда прямой воронка сыяктуу сата алсаңчы. Внешний воронкада бар экен да, мен айтып берип атпадым беле, билесиңерби? Сен НТСтен чыгып калдың, бул жактан көрүп калдың, ушуну көрүп жүрөсөң, элдердин башына кирип өткөнсүң да, внешний. Анан кийин внутренний воронка ошондо жакшы иштей баштайт экен да, сен Инстаграмдан көрүп калат экен, же таргеттен көрүп калат экен. Что за пацан деп туруп анан интерес кармап кирет экен да. Ага чейин мындай внешний көрүнө бериш керек экен да, сен YouTube'дан болобу, подкасттан болосуңбу, короче, жөн деле бир интервьюдан көрүп калып, любой жерден, короче, көрүнө берсең, четне накопительный эффект болот экен да. Мен ошондо ой менен подкастты да, интервьюну да баштайм деп аткам да. Негизи планда. Бирок ошо айтып бердим го, подкаст ана баштайбыз, мына баштайбыз деп туруп, национальный стилде дизайнды бүтүрүп туруп баштайм деп атканда, бул үйдүн 3-чү этажына конкретный жасап, вложение кылып, диванда уже эскирип кетти деп кой. Дивандагы заказ берип алганбыз деп кой. Анан кийин мондай микрофондорду алабыз деп $300 $350 экен бир микрофончу. Алабыз расчёттоп. Анан кийин баягы Жаратман деген подкаст чыкты. Алда национальный стилде артында. Шырдак мырдак. Негизи могу подкасттар Кыргызстанда бир жыл мурун эле качать этип баштады го дейм, элдердин баары эле YouTube'тары подкаст болуп кетти го. Мен подкастты чын айтсам кимден көрдүм? Жорогендан көрдүм. Жорогон эмес, Кыргызстанда именно подкаст. Замандастан кийин эле болду го дейм, Мен эң көргөн подкаст ошол болчу да, мурун Куджи подкаст деген билесиңби? Ошол интересный болчу, анан кийин математика. Анан кийин эмени көрдүм да. Ошо замандас конкретный болду да. Кечөөнү мен Сабинаныкын көрдүм подкаст. Кандай экен? Интересно. Сабина өзү эле тачтайт. Сабина өзүнүн мындай персонаж интересный экен. Көрүп алып, кайсы жака барды эле, кайсы подкастта? Кызыл көйнөк жом, короче. Короче, бир байке экен да, аяктачы. Жана ютуберби? Ютубер. Аны көрдүм, аябай. Билесиңби? Билбейм. Интересно. Но я подумал то, что мы можем лучше. Жок, ал жакта подкасттардан ушундай ар бирөөнүн эмеси бар экен да, посыл. Бирөө ар кандай посыл менен кызматтап баштайт экен да. Тартат экен. Например, Жаратман подкаст өзү чакырган адамдарды, успешный адамдарды чакырат да, типа акыл насаат үйрөтүп, ушу жаштарга бир нерсени берсем депчи. Анан кийин эмен деген бар. 101 друг Шаекина деген да подкаст бар, казактардыкы. Тоже большой бизнесмен, өзүнүн досторун чакырып эле именно посыл ошону айтат. Жаштарга бизнесмендер болобу, чоң бир движняк кылган адамдарды чакырып, өзүнүн болгон опытынан бергенгечи. Поучительный подкаст да. Мен андайдан кылгым келген жок да. Нам пока ничего, эле, же нечего учить, кандай окуп
Нечему. рассказать. Нечему учить. Да, пока да мындай с позиции учителя неправильно болуп калат деп ойлойм. Эми просто бизде мындай общение да. Например, успешный адамдарчы айтып берип атканда мындай жашоого мындай кыйынчылыктар болгон, андан өтүп барып туруп мына успех болду дейт го. Биздики азыр успех жете элек бизде именно ошол өтүп аткан убакытта. Ошол интересный деп ойлойм да. Ошол ырыстык азыр. Прям күндөн күнгө онлайн көрсөтүп атпайлыбы? Рост болуп атат. Вот интересно да, кандай проблемалар болуп атат, ырысты айтып берип атат. Элдер жана TikToктон да, Instagramда, TikTokто, например, бир видео 70.000ге ушундай. Уже киргизип баштадың ба? Жок, мен булардан интервью алып, мен баягы эме сыяктуу болуп калдым да. Паразит деп коет. Буларды тартып, мен подписчик жоготуп атам да. Просмотр жоготуп. Бирок ошо Султандын жанагы жөн эле обзор видеолорунда канча таптыңар деген. Байкелер келип атат да. Бүгүн мисалы үчүн ынтымак паркта иштеп атканда тиги бир байке келип алып, бүгүн рекордду кыл дейт да. Кеченки 3 күндөгүдөн караганда көбүрөөк тапты депчи. Значит, Султандан келди, сразу түшүндүм да. И Орто Сайдан дагы көптөр сурап баштады бүгүн. Койчу. Бүгүн бир байке да, көрүп турабыз, бизнес кылып атасың, молодец. Эмени ачтыңбы депчи ынтымактан. По факту я нигде не рассказывал да. Султан видеолорунан эле көрүп атышат дедим да. Значит, даже такая реклама действует. Эми баягы тема эле да. Мен ушуну кофейняны ачып атпадым беле, оштон. Ушуну айтып бергем да, элдерге аябай залетало да. Эми Сен деле ошондо кассаны тез эле көтөргөн элең го, билесиңби? Биринчи күнү эле 5.000, 6.000 болуп. Эме да, бир ресторатордун YouTube'дан эмесинен көрүп калдым. Самая действенная реклама плюс и бесплатная реклама. Вот. Что это дегенде, ушуну айтып берет экен да. Ошону айтып берген да, түшүндүм да, то что просто показывай все с нуля. Как ты строишь бизнес, какие провалы. Анан кийин аягына келгенде ошол эле тема да, просто эки бабл тий турса дагычы сен точно сеникиндечи, бирок ал жакта ырыс эмес, жөн эле бирөө ачкан да. Анын атын билбейт деген да. Атын деле билбейт да. Человек, который не показывал, да. Человек, который боялся показать, мындай, может, если не выстрелит десечи, анан мен элдер уят болуп калам, анан өзүм да уялам, анан дегендер бар го. Дос келерим не дейт, анан тиктокер дейт деп, анан Инстаграм сен эме блогер болуп кеттиңби дейт дегенден корккондор бар го, жүрөт да. Мен Инстаграмды подсознательно билбей эле ошентип көрсөтүп жүрөргөн экенмин да. Башынанчы. Целый день. Бар эле күтөрчү да, качан результат болот депчи. Сен бул биринчи көрүп баштадың да. Жасты мен коштолчумун. Заработать миллион деген бар да. Осталось столько дней дейт да. А нет, сеники мындай болчу, миллионду коесуң, бирок канча күндө жетесиң айтып бересиң, ошондой болчу. Жок, общий 1000 күн бергем. 1000 күндө миллион чистый доходко чыгыш керек эле да. Көрүп атам. Вообще 100ден ашпай койду да миллионгочу мындай. Мындай вообще прогресс мындай. Өйдө болот, бирдем болот. Бир күнү кайда пайда болот да, кайда миллионду айтып баштайт, анан мындай. Буксуп айтып бердим да, мен Инстаграмдан байкагандачы. Мен ойлоп койдум белем, 1000 күндөн бери, 3 жылдан бери миллион таба албай жатабы депчи. Кантип депчи. 3 жылдын ичинде миллиондон неме болду. Ана стористтериң да, көздөрүң да мындай да. Как будто ты страдаешь, да, всегда. Ушундай казалось, да. Мындай стористтериң да ушундай да, астына айтып миллион жетиш керек деп мындай элдерге баягы мен бир убакытта ушундай ситуация болгон да. Состраданияны иштеп каласың да. Состраданияны иштеп калганда ана ооруганын айтып, анан кыйналып атканын айтып, эми прямой айтпасаң да невербально да, элдер чтобы сен байкуш белең, сен милсың да, красавчиксиң анан деп айткан угуш үчүнчү. Кыздардын ушундай тактикасы бар го, билесиңби? Жана сулуу кыздар өзү сулуу экенин билип алып. Вообще себе не нравлюсь дейт го, ошондо. Анан жанында уккусу келет да, мынтип кадышкаларым. Ты чё, ты красивая, анан ты же худая. Блин, я потолстела деп туруп атайын айтат да, чтобы угуш үчүнчү. Мен просто аны билбей эле кое алгам да, 1000 күн депчи. Бирок 1000 күн бүтүшү бар экен да, ошон үчүн я хотел его до конца довести да. Челлендждечи. Бирок миллион не заработал.
заработал долг 1 000 000 сомов. Тоже. Бирок не болду дебейсиңби? Например, ошол цель коюлду го. В бумаге ты хотел 1 лям, да, по идеечи. Анан ошол челлендж бүткөндөн кийин бир 2 жумада эле инвестиция алдык да. 10 миллион келип калды да кийинчи. Тоже интересно, да? Да, по-любому. Хотел лям, по-любому получил лям, да? Даже больше. Ну, Смотри, каким я стал. Свой локти кусай. Деп айтат экенсиң да? не камыш. Бар го дейм, айта турган адамдар да. Может, сен билбейсиң алар. Алар ошентип ойлошу мүмкүн, э? Мен болуп кеттим. Наерде мага мен деп болуп кетти бул бала деп. Мага катыс болуп кетти. Ырыстык эме болду да. Мен биринчи байкайсың да, бала отурдум го. Общение кылган ошо ырысты да байкап жүрдүм. Ырыстык интересно болду. Баягы болбогон жерденчи. Болбогон жерден контент жасап аттык го. Мен мындай болду да, мен идея билчим да, бул это правильная идея депчи. Мен Сабина жаңы көтөрүлүп баштаганда көрүп баштагам, анда Ямил курулуп аткан. Мен ошондо уялчым да. Ямил кургандан мен өзүмдү көрсөткөндөнчү. Потом я подумал, блин, деп потом пожалел. Ямилден чыгып кеткенден кийин, эгер менде личный брендим бар болсо, бүт историяны айтып берсем башынан баштап, элдин баары билмек экен да, менде колумда рычаг болмок экен депчи. Конкретно личный бренд менен деп. Анан кийин вот ырыс мен ойлогон нерсени максимум колдонуп атты да. Мен аны максимум колдоно албай жаттым да. Мен просто мына деп сартып эле бирдемке деп сүйлөп жүрүп аттым го мындай. 5% он всё показывал да, прям грамотно. Storytelling менен, озвучка менен. Ошончо негизи вообще мен азыр эми өзүмдү блогер деп айта албайм, бирок как я начал, чын эле это с рекламы началось да. Рекламага башында уялчым TikTok тарткандан. TikTok у нас же ассоциировался с танцами, ансвайными, вот этими тупыми. Анан монтип рынокто карап көрсөм, никто о бизнесе не рассказывает. Мен да эки эмен ойлодум да, я буду рассказывать якобы о своем бизнесе, но параллельно это будет реклама экен да. Элдер көрүп, могу баланы поддержка кылып алып коюнчу дегендер болот экен. Это как сегодня вот получилось, байке келип сатып алды да, атайынчы, чтобы поддержать. 8 штук сатып алды дедиң да? 8 bubble tea сатып алып кетти да, чтобы я сегодня рекорд побил, короче. Вот, и ошентип я и свой бизнес раскачивал, оказывается, параллельно, и себя раскачивал, да, эчтен элдер тааный баштады. Болбосо я просто реклама істемел. Ана ошо Султан айткандай, я начал ар бир ерунданы эле рассказывать, будто это что-то большое, да. Там автоматтын жанагы поймай конечно стекло сынып калса, ошону аябай трагедия кылып айтып берип сынып калды, представляете. Но человек на эмоциях ощутил, да. Бул эмне болду экен депчи, и начал наблюдать. Жакшы инструмент экен, өтө жакшы. Сен TikTok'а вообще сен бе TikTok'ка киришке эле да, дагы эле не поздно деп ойлойм. Баягы сен мына билбей жүрүп эле айтып берип жүрөчүң го. Бирок сенки мындай да, трагедия да всегдачы. Трагедия. Мен драматургмун да деле. А ырыстыкычы мындай, сен драматургияны как будто баягы основа драматургии деп YouTube'тан көрөсүң го, видеочу. Биринчи завязка, биринчи начало, завязка, развязка деп ушундай бөлүнөт го, прям TikTok'та көп видеолор ушундай да. Биринчи герой башында мындай өзүнүн обычный жашоосу менен жашап жүрөт дейт. Анан бир ситуация келет. Ал ситуацияны герой мындай айла жоктон принимать этет. Принимать эткенден кийин уже артка жол жок. Анан айла жок меняться этип баштайт да. Ошентип анан өзгөрөт, бир проблема келет, анан ошол проблема адамды өзгөртүп, анан алдан күчтүрөөк болуп, анан короче ушинтип анан кийин өйдө кылды менен. Ошо ырыстын ушундай бир структурасы бар да, как будто да. Интерес кармагандайчы. Бирок вроде мы в один момент начали снимать, если не ошибаюсь. Да? Мен биринчи ошо Султанды көргөндө, он не заморачивался насчет контента. То есть мен эгерде түнү бою уктабай, цветокоррекция жанагы эффекттерди коюп, озвучка кылып атсам, Султан мондай эле телефон алып туруп эле, азыр биз короче мындай, как обычно, кыйшак кармап атат го, камераны. Биз бияка баратабыз туда. Не заморачивался, но у него залетало, да. Ошондой, я вот помню про бизнес, мне кажется, мындай балдардан в Кыргызстане мен Султан рассказывали, да. Сейчас очень часто встречаю в рекомендациях в нашем стиле, мындай балдар как рассказывают, там, бирөөнү көрдүм, он футболки шьет. Я уверен, что он с нас пример берет, да. Тоже начал рассказывать о себе. Ребят, я был барбером, хочу стать, типа, я хочу футболки шить, депчи. Может, тоже видели в рекомендациях?
форель боюнча бирөөдү айтып берип баштады го. 300 тонна эми ошол келип неме алып кетип аткан. Ошо мен көрдүм. Ошонун Ванечка. братаны врачкасы да келди. Баягы бир кофейня алайын деп атам депчи. Чо дейсиң, кандай дейсиң депчи. Ошол братаны экен. Братаны да врачкасы. Ал неме Залкар деген балдарбы? Ошол окшойт. Мен атын унутуп койдум, мен память дырка да мына. Жок, Жок, Дастан дейт, Дастан деген. Ошо Залкар, Дастан окшош. Ошо Залкар мага жазды эле да. Эме Wildberries'пи? Жазып неме связьга чыгып бер дедилер. Состояние жок эле да, жазганычы сага настроение жок эле. Давай дедим. Бирок азыр байкадыңарбы? TikTok боюнча именно. Башынан мурун 2 жыл, 1 жыл мурун эле жалаң танцевальный эле го TikTok'тор. TikTok Рэпти. Азыр болсо разговорный кетип баратат го. Ооба. YouTube'га конкурент, не конкурент деп правильно эле окшойт, а? Бирок Акырындан- биринчи TikTok'ту вообще недооценка кылышкан, Ооба. Эми в основном там дети снимали. Мурда TikTok'тун аты кандай эле? Башкача болчу TikTok'тун аты. Musical Live эле ошондой сыяктуу болчу эле. Там чисто дети снимали. Ошо. Анан Вадим Первые перестроился. дети взяли, да? Ооба. Дети выросли. Мы тоже бизнесмены. Они стали мамками, да, эсинде. Вот, анан жана айтып аткан нерсе реально. Я вот думаю, то, что вот по Кыргызстану именно мындай личный блог про бизнес среди молодежи вот из первооткрывателей мы, да? Анткени көп көрүп калдым последнее время. TikTok'та. Сабина эмеспи? TikTok'та. Эми Сабина она была блогером. в ТикТоке, Да, она сама блогером была. Она бизнес была, да? открыла. Да, она же снимала же контент с парнем или с женихом. Вот. А я конкретно с нуля начал. Я вот Чисто так про открываю бизнес. Да, чисто про бизнес. Если чисто про бизнес десек, да. Ошо. Мен деле биринчи видеом Инстаграмга кандай болчу дебейсиңби? М. Меня зовут Султан Матиев. Мне 25 лет. Я заработал 25 годам 3,5 миллиона сомов. Долгов дедим да, прям өзүмө признавать еттим да, элдерге да сразу айттым да. Идеясы. И с этого момента аябай жеңил болуп калды. Эмнени да болсо да айтып бергенчи, проблема болот атабы, тиги болот атабы. А мурун идеальный моментин эле көрсөткүм келип атчы да. Вот эмне жардам берди дебейсиңби, ушу прям үстүндөгү прям эме болду да. Главный бир фактор да, заключающий, закрывашка не деп коет. Эң главный фактор мен уже кандай болсо да айтып берем. Урганым жок деп элдерге депчи. Ошону айтып берейин деген главный фактор эме болду да. Хижра деп коет го. Диндечи. Сен болгон окружениеңде жүрүп кыймылдай берсеңчи, мындай чыга албайт экенсиң да оболочкаңданчы. Сен, например, биякта Бишкекте жүрсөң, бир оболочкадасың, бир представлениедасың да, Султан мындай дегенчи. Анан кийин өзүңө да башыңа киргизип алат экенсиң да рамкаларды. Мен ошко барганым как раз бир чоң эме болду да. Точка росту. Мен монтип тартып жүрө албайт элем да Бишкектечи. Ой, блогер дейт го депчи. Анан кийин телефонду бияка которуп туруп анан тартасың го бияка менен. Антип жүрө албайт элем да. Монтип ушинтип анан кийин маршруткадан чыгарайын десем, вообще тердеп кетчүмүн да. Кой депчи. Аябай ошо эме бар болчу, закондорум бар болчу да, көп болчу. Ошто жолуп тур да ошолор, Ошто туруп, эч ким тааныбайт да меничи. Хостелде жашайм, хостел тааныбайт да. Сен акта эмне кылсаң да, какта бир бала келип бир нерсе кылып кетти да. Анан монтип туруп, өзүм менен күрөшүп баштадым да. Камераны мондай чыгарам. Эште басып барат тартам, анан сүйлөйт, угат да. Деп чыдайсың да. Анан кийин троллейге чыгам ушинтипчи. Троллейден башынан ылдый кылып коем, кайда кылып коем, анан бир күн туруп басып барат, анан бирдеме деп сүйлөп. Анан кийин Араванскийден сүйлөп баштадым. Короче, мындай өзүмдү переборол да. Анан Бишкекке келгендечи, бир жакшы бир эме болду да мен үчүн. Не деп коет, экзамен. Кайда эле муну оболочкама келдим да. Ушул оболочкаңыз айырып чыга аласыңбы деген суроо болду. Анан кийин жанагы сум жакта элдер толтура го, өтүп атканда жолдон. Ошол жерден камераны чыгардым да, тартып кетип баратым, смело. Ичимен жаман болотун, бирок туруп анан продолжать этип сумдун астынан тартып кетип баратым, элдер монтип карайт, бирок ошол прям конкретный эме болду да мен үчүн. Точканы берди да, ошондон кийин уже барган сайын не проблема да. Негизи өзү ойлой берет экенсиз. Ушундай элдер бизди көрүп, бирок по факту мен деле көрүп калдым кээде эми бир эле кыз өзүн тартып биринке айтып берип атса. Бирок у меня не бывает такое, деп карасаң депчи.
Но у меня в голове, когда я снимаю себя, ошо ойлорунда баары эле мен карап эле блин, бул эмне өзүнчө эле бизнесмен, предприниматель, блогер болуп атат депчи. Но да, на все нужно глаза закрывать, оказывается. Да, но бир нерсе бар. Мурун реакция көбүрөөк болчу да. Азыр баарды тартып баштабадыбы? Да, эми барган сайын мейнстрим болуп баратат деп ойлойм да. Да, уже нормально да. Башында деле TikTok'та билегенде үй алып келечи го, анан бир убакта баарды эшикке коюп камераны билеп баштабады беле. Азыр не залетает да. Бирок ойлоп көрсөң беле, незаметно да, карасаң бүт нерсе өзгөрүп атат да. Эртең бул нормальный нерсе болуп калат, потому что сен айтып атпайсыңбы? Личный бренд баары эле колдонуп баштады ужечи. Например, Худстройда бир досум бар, отдел продажда иштейт. Ошол дагы айтып калды да. Они, короче, за 2 дня жаңы курулуп аткан немеден 2000 квартира сатышыптыр да, 2 күндөчү. Анан айтты. Ден алганбы жана? Ден алды. Ден алды. Ошондой бир городок салып атышыптыр, анан айтып атпайбы? Күнүнө канча квартира сатасың десем, мен бир 40 сатам деп атпайбы? Анан 100-200 саткандар барбы десем, ооба бар дейт. Алар кантип сатат, сенин айырмасы эмнеде десем, алар TikTok иштетишет деп атпайбы? TikTok'та өзүн чыгарып, неме кылып. И ошол өздөрүн чыгарып неме кылгандар уже в показателях у них больше да, на 2-3 раза да. Анан сен эмне чыгарбайсың десем, мурун болгону айтмак да, мен блогерминби дейт да. Азыр болсо мен уялам дейт да, уже признанияга келип калды да элдер. Что это тоже снимать себя бир психологический бир труд го дейм. Но мен не пожалел, да, что я снимал. Негизи азыр TikTok өтө жакшы инструмент да, чтобы резко стать популярным. Допустим, Да. не буду говорить кто, бирок кээ блогерлер просто могут какие-то движения сделать и на миллионы залететь. Да, без эле Кыргызстанда болду го, там Аргенбаевич лицом чуть поэтовал, подписчиков набрал, да. Он может сейчас жесткие деньги рубить, да. Вот, а раньше, я где-то эту мысль слышал, раньше СССРД, чтобы стать популярным, чтобы тебя все уважали, люди в космос летали, там, там кто-то Олимпиаду выигрывал, чтобы признание узнали, было. да. Да. Азыр болсо ты можешь телефон взять, күнүнө бир 15 видеодон тартып киргизип берсең, элдер сени көрүп, можно сфотаться дейт да. Сейчас прославиться намного легче, оказывается, чем раньше. И мне кажется, лет через 10 уже такие условия будут, да. Лет через 10, но выживать, наверное, тяжелее будет, да? Потому что жашоо өтө өзгөрүп кетет го деп ойлойм менчи. На именно финансовый жактанчы. Потому что мир слишком быстро меняется. Особенно молодежь это ухватывает, а те, кто за 30, алып кетет го. Кайсы бир Эндрю Тейттин бир ролин көрүп атпаймынбы? Анан неме деп атпайбы? Бир суроо берип атпайбы? Эндрю Тейт, что бы ты сделал там? Ар кандай примерлердичи там. Короче, бирөө поездда урушуп кетиптир да. Что бы ты делал, если бы ты так подрался? Бирөө самолетто урушуп кетиптир, неме деп туруп анан баардыгы вы мне задаете эти тупые вопросы деп атпайбы? Что бы я сделал? Я бы разбогател деп атпайбы? Потому что 99% моей жизни дейт, мен андай конфликтке учурабайм деп атпайбы? Анан деп атпайбы? Даже я дейт, я сильнее всех, кто меня смотрит дейт. И несмотря на то, что я самый сильный, мне не нужны эти проблемы дейт. Анан ошол айтып атпайбы, типа, сейчас такое время, что жизненно важно быть богатым деп атпайбы? Типа, не сильным. Да, нет, и сильным, то есть все силы. Да, физически тоже это важно, но по-любому бай болсаң дейт, элементарно. Көп нерседен уже себя ограждаешь, да? Своих детей. Айтып атпайбы, типа, ол уруш каерде болот деп атпайбы? Метрода болуп атат дейт. А в метро кто собирается деп атпайбы? Бай болсоңчу. Эң нерсени башыма кийгизип койдум да. Сен 10 жыл балаң үчүн экономить этип келсиң да. 20 жыл го даже. 20 даже, 20 жыл экен. Бизде болушу мүмкүн 20. Просто мына балабызга 20 жылын экономить этет экенбиз. Допустим да, мен 26-дамын да. Сен 29-дасың, а? Чисто мындай квартираңа жетип, кавчикке жетип, мындай смело деп айтпайсың, просто эртең менен туруп тамак жөнүндө ойлонбой турасың да. Азырчы.
эмне жейм бүгүн же эртеңки эмне жейм деп ойлонбойсуң азыр туурабы? М. Башка нерсени ойлойсуң да, бизнесте эмне кылсам, тиги кылсам. Чисто ошонбой ойлонбой туруш үчүн биз ушунча жыл аракет кылдык да. Мындай айткандачы. Неосознанно даже деп коё. Да, неосознанно эми кыймыладык, жашадык дегендечи. Бирок сен балаңачы эгер бай болсоң, кичинекейинен бери эле эртең менен туруп эмне тамак жейм деп туруп ойду жок кылып таштайсың да, ал монтип ойлонот да туруп. Эмне кайсы тилди үйрөнсөм, допустим, мындай жакшы Жакшы воспитание берсең. жакшы воспитание берсең. Эмнени чексем эмес, конечно, мындай. Мен жыттасам деп. Ооба, андан кийин кайсы тилди үйрөнсөм, кайсы университетке барсам, кантип даярдансам, өзүмдү кантип развивать этсем депчи, эми сразу эле кичинекейинен баштап да. Анан кийин заработает деп ойлойм, по-любому. Тоже балаңа максимально эч нерсе калтырбаган аракет кылышың керек экен деп койдум. Балаңачы, например, башында базовый потребностьтарын жабасың там до 18 лет да. И кийин бир жака тапшырам десе, ошо учебасын жабып, неме жабып, бир финансовый подушка, же бир даяр нерсе калтырбайт экенсиң деп койдум да. Мен мурун атама капа боло берчүмүн да. Мен ушунча неме бар, эмнеге мага наследство калтырбайт деп элечи. Көрсө башка нерселерди калтырып койгон экен да, иштетип, жумуш кылдырып. Эң чоң байлык воспитание дейт го. Спасибо, отец, төлө. Как раз неге про богатство кетти. Сен эме ойду айттың го дейм. Сейчас тот, кто делает контент, он может легко заработать деп. Да, ошол боюнча айттың го дейм, а? Ошол смысл, короче, к тому, что люди с личным брендом делают больше, чем обычные люди, которые не качают никаких социальных сетей экен да. Да, но ошондой эле способностьтары менен деп Да, коечу. ошол эле да. Ошол эле способностьтары менен просто у него лицо узнаваемое. Да. Өзү мен ойлойм да, предприниматель адамдар это те люди, которые больше всех хотят принести какую-то пользу деп ойлойм да. Даже кээ политиктерге салыштырмалуучу. Например, көп бизнесмендер политикага деле кызыккан убакыты жок. Бир мындай бир чоң цели бар да. Чоң бир пайда алып келе турган деп. По концу. Не деп едиңер деп эле. Туура деп ойлойм, например. Мондай жалко да. Например, бирөөлөр айтат го. Стив Джобс же тигилер. Же Марк Цукерберг ким. Бай адамдар благотворительностька акча берет го, миллион, миллиардтар менчи, допустимчи. Чё, не считается его депчи? Считается, не считается? Бай благотворительность берсеби? Считается? Любой, мусульман, не мусульман болгон. Считается, да? Да. В плане перед Богом, что ли? Да. Короче, өткөндө сонун бир история уктум. То есть уктум эмне, рилстен көрдүм. Короче, бирөө мечит салып атыптыр. Мечит салып туруп, анан полун жасатыш керек экен да, анан объявление өтүр. Анан бирөө чалыптыр, сделаю, стоит 2 ляма, я сделаю за 1 800 000 дептир да. Анан бирөө чалыптыр 1 600 000 дептир. Бирөө чалып 1 400 000, 1 200 000, 850 чейин ушинтип туруп бир 5 мусульман чалыптыр да. Анан акыркында бирөө чалыптыр да, анан говорите, скажите вашу цену, за сколько сделаете деген экен. Я сделаю за бесплатно дептир да. Вы же строите храм дептир да. Нет, это не храм, это мечеть десе. А неважно, там же люди будут молиться Господу дептир. Да, а вы кто? Я Сергей, христианин деп кой. Анан келип турду, ошо мечиттин полун кылыптыр да. Анан баягы киши ошол ремонт кылар да, дуа кылган экен да. Кудайдан сураган экен, Кудай, ушу мечитти эң сүйгөн пенделериңе салдыр дептир да. Ошондо получается арасында христианин пол салып атпайбы? Я думаю, мен точно билбейм, бирок ушинтип ойлойм да, кээ бирки христианиндер у них считается депчи. Будущем они. Да, возможно, да. Просто ошол религиясынан чыкпай калган, но он все это делает так, как предписано. Интересно. Да. Интересно. Эми элестет ошо христианинге
мечіттің болын ұлпап атпайбы. Значит, его тоже Бог любит да, деп қойдым да. Жана насчет миллиона айтып аттың эле. Считается депчи. Допустим, бай киши миллион если пожертвовать считается депчи. Ошонун мысль ошондо в чем заключается? Считается или не считается? До этого бир теманы эстеп кетип айттым да, эмне темага эле. Короче, ты говорил, если бай киши, допустим, Стив Джобс делает благотворительность, там, лям, эме болсо ошо считается деп бизден сурап бирдемке айтайын дегенсиң да. Считается деп, наверное, он имел в виду, типа, ал мусульман емес қой. Мусульман еместік считается деп атасың? Он для чего дает? Чтобы изменить мир бы? Или ради Бога? Да, Изменить мир ғой деп? да, изменить мир десеңчи. Ага. Это получается ради Бога болобу, ошондо кандай окуат? Билбейм. Да. Бирок чоң компаниялар в основном благотворительности, чтобы избежать неме кылышат экен го? Налогов ба? Налогов деп уктум да. М. Бирок миллиардтарды беришет да булар, по идее. Короче, мен маркетинг боюнча YouTube'дан видеолор көргөндө Мгм. чоң компаниялардын маркетинг стратегиясы болот да. М. Маркетинг стратегия дегенде не только там SMM да. Просто там портрет чисто өзүнүн клиентинен баштап, өзүнүн кандай бир принциптери бар, кандай ценностьтары бар, ошонун баарын транслировать этет да, чоң компанияларчы. Анан кийин сен да эми китепти окудуң го, Starbucks жөнүндө. Ой, кичине окудум. Ошо менен калды. Али окутам дебейсиң. Ошол жерде айткан сөздү эсте калып калыптыр. У тебя, у каждой компании или даже у тебя, если ты хочешь создавать большую компанию, эми чоң компания сенин артыңан келет да. Олицетворение компании это ты да, наверное. Основатель, папа бренда. Ошо у тебя должна быть большая волосатая цель дейт да. Да. Сен эгер мен, короче, Lamborghini эмес, $10,000 фит алайын деп отурмун деп туруп айтсаңчы. Жаңдагы адамдарыңда, сен подписчиктериңда не вдохновляешь, да? Понимаешь, да? Не волосатая большая цель, да? Это обычная цель. Можно купить, да? Но когда ты ставишь большую цель, вау депчи, сен артыңан барат экен да, адамдар, и покупательдер дагы, и жаңдагы адамдар дагы, короче, командаң дагы поддерживать этет экен да. Бирок ошол целди, чоң целди, нереальный жөн эле цель болбош үчүн сен мындай потихоньку должен доказывать да. Мындай ламба алам дегенге мындай көзүңөр жетип атат да турабы? Мен деле көзүм жетип атат да, бирок бирөө келип алып чыгып туруп, ламба алам десе, красавчик дейсиң да, буйруса аласың дейсиң да турабы? Бирок как деп туруп түшүнбөйсүң да. Жакшы сторитейл да негизи могу. Ламба, лям жанагы Бектур экен да биосуну турду эле, заработаю лям деп бирдемке. У тебя тоже путь к миллиону депчи. Даже если твои хейтеры, которые не верят в тебя, көрүп, муну байкайынчы, эмне болот экен деп эле подпискага вниманиясын алып коесуң да. Мен ошол уял берчүмүн жазганда, я пожалел, надо было мне тоже, оказывается, года 2 назад написать. Путь к миллиону депчи. Азыр деле бир чоң цель кылып кой да. Ошо бир чоң цель керек экен да. Ошо эми анча Сен чоң как раз баягы кофейняң боюнча жакшы цель деп ойлойм мен. Продать Миллионбу? Продать миллион кофе и стать миллион кофе сатсакчы, Миллионер я примерно жок миллионер болбойт экенбиз да. Адам 550 миң чистыми тапсаң болот экен. 550 миң долларбы? Бирок сен миллионер кантип болосуң билесиңби? Бул эме компанияңдын эмесиби? Долясы менен болосуң да сен. Жок, мен мындай чистыми санап көрдүм да отуруп, миллион кофе сатсам так себестоимость мынча болсо депчи. $1 калбайбы бир кофеде? $1 калбайт. Койсоң? Сен Forbes under 30 Under 30-ке кирсең болот. Я карасам просто азыр Мен точно кирбейм да уже. жаза берет да. 30 депчи. Сейчас нужно, не знаю, что-то такое найти, чтобы реально заинтересовать человека, ну и көзүң жеткендей. Атавалиев жазбай тургуз. Forbes under 30, 30 under 30 деп, мындай ценительдер эле билет деп мага кажется да, эми знаю, что такое Forbes.
30 under 30 мындай прям вау вдохновляет эмес го деп ойлойм да. Да эми может прям умный адамдарды, может, а бирок массаны. Ну не знаю, короче. Но это интересно, мне кажется, только предпринимателям, да. Эжешке көрө Forbes 30 из 30 ким бар экен деп карабайт болуш керек да. Это, да, это как цель. Но вот ты пример привел с этим инфобизнесменом, допустим, Атавалиев дедің ғой. Но у нас разные бизнесы по факту. Там, мне кажется, если ты красиво снял, красивую информацию дал, элдер көрөр да. Азыр канча деген киши бар, мындай кыргызский тиктокко кирсең, баягы бирөөнүн видеосун көрүп калдым эме да. Бай болом десең, маршрутка менен жүрбө дейт, ушундай. Эми не из-за этого же. Андан көрө типа такси заказ бер, и не просто такси, комфорт заказ бер депчи. Сен уже должен жить как миллионер депчи. Но по факту я вот как, почему я на комфорте езжу, да, в основном что? Да, базар жок, это в первую очередь комфорт, но в основном свое время мне жалко, да. Маршруткада каждая остановка тыгылганча быстро доехал, за то время сэкономил, да. Он это преподносит өзүнө окшогон кыргыз байларга эме деп да, мындай. Силер уже көнүп башташыңар керексиңер депчи, ошого кошула албайм да. Чуть мысль другая там. Возможно, человек, который не готовый, неправильно поймет, да? Мага деле Осиповтар биринчи метаморфозу оргондо вы не должны думать о затратах дегенде. А знаешь, ушундай дегенде Лата 500 рубльга. Латте ичесиң го сразу. Үчүнчү жума уже бомжсың да. Ал просто даяр адамга, да? Например, сен айтса, мага айтса уже мен эле жаңы версия эми баштап аткан адамга айтса, ал туура эмес, иштетип алат акчаны. Бирок эме да. Короче, черное белое деп туруп бөлө бербеш керек да, правильно неправильно депчи. Ар кимге ар кандай ойнойт да. По-любому мындай, например, мен деле ушуну уккам. Жаңа Байкешаны? Жок, эмеден уккам мен. Давлаттан уккамбы? Муратов беле, ким эле? Давлатов, ошо Давлатовдун бир китебин окуп калгам да. Ал, короче, китебин Муравей дегенденби, ошо мен Философия муравья. Ал акчасы жок кезде деле чоң бир күн акча чогултуп, ошол күнү кымбат ресторанга барып, кымбат бизнес класс менен жүрүп, мен ошону чындап эле деп туруп мен ошондо түшүнүп алгам да. Бир четтен мен үчүн именно жакшы бир эме болду деп ойлойм, түрткү. Мен билчим да, маршруткага кетип баратмынбы? Ондай да, жинден баштайсың да, ысык да, баняда. Бирөө болсо там 2 күндөн бери жууна элек да, допустимчи. Бирөө дезодорант колдонгон эмес да. Может өзүң деле бирден келесиң да. Бирок жинден баштайсың да, мотопчу. Бирөө түртүшөт, бирөө турбайт да, баягы, например, турасың да. Бир жакшы отурат да, картаң эже келет да, тур деп, кокпе деп башка чапкың келет да. Бирок турбайт да, нервиң кетет. Ушуну жинден көрөсүң, анан кийин бирок аягында туруп ойлоносуң да, блин, кто виноват деген? Кто виноват? Маршруткада жүргөнгө сен виноватсың да. Да. Чын. Бирок маршрутка сага наоборот мотивация болуп атпайбы? Мага наоборот мотивация. Менде да ошондой болгон да. Окууга эртең менен кетип баратсаң, эми кышында студенттер шашып барат, боозун жубайт деле да. Брат, нан дегенде көзүң ачып кетеби? 373 деген маршрутка бар да. Старый сапог забитый да. Ошол жит до сих пор эсимде да. Мен липешкамдагыдай эле. Короче, турсам, ошондо мен да маршруткадан кадимкидей көңүлүм калганда, турсам эле бир бала мындай айылдык бала экен, видно, мындай областтан келген, учиться да. Прям бетинин жанынан карап туруп, байке, супарадан токтотуп коесузбу деп коем, оозум якта да. Я просто в шоке да. Ошондон кийин мен мындай маршруткадан көңүл алгам да. Ошол күн мотивация. Ошондо бизнесмен болом деп чечтим. Не, это был ужас да. Мага деле ошо маршрутка мотивация болгон, бирок по факту. Мен маршруткада, билбейм, маршруткада бир 8 класстан бери жүрө эле экенмин деп койдум да, потому что то, что такси арзан да. Короче, маршруткаң 5 сом болсо, таксиң 10 сом да, короче. Бияка Бишкекке келгенде, студент кезде кичине жүрдүм, маршруткада. Ошто таксиде жүрөр, таксиге көнүп калыптым да го. Кичинеден бери. Бир досум бар эле, ошол түрткө көрчү эле да, биз кымбат жүрүшүбүз керек дейт эле да.
фанта 25 сом болсо сен 27 сом берип кой да брат дейт эле да. Ушундай боло эле да. Анан мындай биз таксиде жүрүшүбүз керек дейт эле да. Таксиде жүрсөк биз музыка коюп алып жүрүшүбүз керек дейт эле да. Ошол бала нормаларды көтөрүп койгон окшойт эле деп койдум ошол моменткечи. Бирок таксиге башында отуруп жүргөн неудобно болуп берчү да. Таксидеби? Мен жаш болуп алып. Артқы сиденияга отуруп алсаң да башында көне албайсың артқы сиденияга отурганданчы. Болот эмес белем мен. Мен таксистер менен сүйлөшкөн жагат эле кичинемде. Душевно сүйлөшүп барасың го. Азыркы вообще эле бирөөсү менен да сүйлөшкүм келбейт деп кой. Вообще напряг да. Башкан университетте окуп жүргөндө отурсун менен университетте общение аласың. Например, ты закончил, только что закончил. У тебя есть образование? У меня? Да. Юрда турат дагы эле. Аттестат. Дипломкаң ба? Аттестат. Диплом эмес, аттестат боюнча. Сен бүткөн жоксуң да, значит. Юрда окугам. Сен юр академияны бүтүрдүң? Бүтүрдүң да сен, а? Бүтүрүп чуть ли не красный, да? Красный ичине жетпей калды. Мен бизнес предприниматель, блин. ППД, да? Право предпринимательство десе, блин, бизнес үйрөтөт деп ошол жагына кирип алыптым да кой. Баары бирдей эле үйрөтөт экен да көрсөчү. Просто группаларды бөлүп коет экен. Анан бир группасы бар. На 10 тысяч дороже. Юриспруденция не деп коет эле, блин, даже эстет эле жок. Бирок мен окуйм по-любому. Мен, короче, бир 35-ке чейин бизнес кылайын деп атам. Катуу бизнести коем дагы. Бир мектепке агай болуп кирем. Анан ошо заодно окуйн деп атам универдечи. Образованияны көрөм дагы анан. Учитель Анидзука деген көргөнбүз. Бир абитуриенттер чыгарам да, короче. Физкультурадан агай болом го же английскийден агай болом да. Мен, короче, Сибатта окуйсуң да. Сибатта окуганда, силер деген сливкисиңер дейт да. Жакшы окуш керексиң. Мен жакшы ой менен айтат окшойт. А мен болсам кантип түшүнүп алгам да. Кыргызстанга окуйн депчи. Чё за не уровень деп алгам да. Окусам алса окуйм депчи. Бирок өтө турган башка өлкөгө өтө турган SAT болобу, TOEFL болобу, эчтеге дайрылган эмес. Мен за граница, минимум Турция деп алгам да. Ага да аракет кылган эмесмин да. Анан көзүм ачып жумсам, оорто келип калыптыр, көзүм ачып жумсам, уже бүтүп коюп туруп да оортонам. Анан кийин чөтө элдин баары тапшырып атат. Анан кийин өзүм планканы түшүрдүм. Алып туруп, хотя бы Славянга барайын дедим да, Славянга барсам дополнительный жок. Бюджетке албай койду. Анан кийин Политехке барыпчы, билем, мынчалык уровень түшкөн жок дедим да, Политехке барыпчы. Анан кийин Ататүрккө барсам контракт көп, анча төлөй албайт болчумун да. Анан айла жок, Манаска барам. Манаска, короче, өтөм конкретно болуп. Анан кийин оюмдан болмой болчу да. Студенческий жашоо, вечеринка, тиги бу, авторитет бар. Американский кинолордо бар го. Жаба мондай. Машинада келиппи? Машинада келип, анан кийин бомберлер кийип алыпчы. Мен ошондой башында ошондой болчу да, команда. Черлидершылар, анан мен өзүмдү жана футболист сезип алгандайчы. Антип Султан келеби? Анан баардык адамдар монтип катып карап турат да, сен жана F4'де да бар го. F4'дө кирип келгенде баары катып калат го. Ошону элестетип алгам да, келсем эле жаман скучно деп. Анан кийин лишь бы выделяться, там акча мамам жөнөтөт акча. Тамакка, квартирага. Тамак ичпейм да, квартирага частьтын төлөйм да. Кийим алам да. Элдин баары ойлойт да, что мен акчам толтура депчи. Ошентип аябай скучно болгон үчүн кетип калгам, чын айтсам да, вообще универчи. Мен ойлогондой баягы келип менен келип элдерим бар, ва Султан дейт экен деген андай ситуация болгон эмес да. Анан бир күнү келип досум машинанын X5-ын алып туруп, экинчи курста ошентип бирок достойно өзүм эмелеримди алып кеткем да. Аттестаттарымдычы. X5 менен кирип туруп элдин баары караган кинодогудай элечи. Как раз мен биринчи курста общий Манастын университетинде машиналар менен жүрөсөң болот болчу да, корпусундачы. Экинчи курска келсем
посттон ары өтпөйт экен да, сайынкалар отурат экен. Тиякта только пешан болуп калыптыр. А мен туруп карадым, бияктан түскөн жок. А мен ходуна бардым да, бар жерден чыктым, поледен айдап, короче, аэропортто эмесин айдап барып туруп кирип кеттим да. Анан кийин главный корпуста как раз обедке элдим, барча студенттинчи. Мен өйдө жактан күйүп келип туруп, быр X5 да, короче, жарадан эме кылган бар го. Зар деп газды басып аттым, тонировка. Элдин баары карап турат. Анан туруп айнекти ачтым да, айтып, тар деп басып аттым да, эми азыр элестетсеңиз. Жөн эле туруп басып атам. Анан айнекти кайда жаптым. Айнекти ачып музыка коюп алган болчумун анда. Айнекти жаптым. Айнекти ачып барын карадың ба? Мойтуп карадым. Очки. Золотая оправа менен мындай. Бир братан болсо рубашка берген болчу. Братан фиолетовый деп кой. Фиолетовый рубашка анан не деп берген билесиңби? Мен бул рубашка менен клубда толтура кыздар чапкам деп ушинтип мага награда берген да, как будто. Ошону кийип алгам. Фиолетовый рубашка менен эме эшикти ачып туруп жаптым, ошо прям жолдун ортосуна барып кылып койдум да. Типа университетке кирмиш болуп туруп анан мен однокрутниктеримди көрүп калдым. Чё там сүйлөшүп анан кийин X5 куйкуй деп ачып туруп отурганда жанатан бери элдер баары мени эле карап турат да, тишина да. Так ызы чуу да негизичи. Анан однокрутниктер жүрүп подкину деп туруп ошондо отуруп газды басып атам, анан бир аздан кийин охранниктер чуркап келди да, өтүпчү. Каяктан кирип кеттиң дейт. Анан кийин бияктан кирип кеттим деп, анан мен элдин көзүнчө да повод бербей жаттым да, биякта связьтер бар депчи. Көрсө, короче, связьтер чыгып калды ошол жактан, Манастын начальниги. Мен куда экенмин да. Чалып сүйлөшүп кой берип жиберди, бирок эсте калды да. Красиво жапкам да эшикти. Ошондо кеткенсиң? Кеткен да. Ошол менен келген эмесмин да. Ошол менен мени Инстаграмда көрүшөт дебейсиңби? Балаштар. Жок, башында бирок аябай понт ошол экен да, баягы. Хочешь казаться да. Бирок ошо ар бир стадиядан өтүшүң керек го дейм. Сен, например, айтып атпайсыңбы, студенттик кезде только кийинет элем депчи. Анан менде деле ушундай бир неме болгондо, студент мен 3 айдай эле окугам бу жердачы. Окуп туруп Турцияга кетип калгам. Анан ошо Турцияда өзү тапканы айына $300 табасың. $300 $100 жетилинагын $250 же даже кийинип алчумун да. Анан көрсө ошондой кийим потребностьтарымды жабып, анан первое намерение Stay Strong'га в Турции башталган экен да. Потому что мен мынтип ойлой берчүмүн да. Как сказать? Исходя из потребностей, мен ойлой берчүмүн да, типа, так кийин чоңоем, кафеден бизнес кылам, чтоб үйдөгүлөр курсага ток болсун депчи. Одежда ачам, бренд кылам, чтоб барды кийинсин. Зал ачам, чтоб тренировка кылышыбыз керек ошол жакта депчи. Ошо мектеп ачам, ошол жакта окуш керек деп элечи. Ошо кийим ошол жактан го деп койдум да. Жабыш керек да. Ошолам. Негизи өзү биздин подкастчы. Мен неге биринчи өзүбүз таап келдик, өзүбүз баштап бердик. Ушундай вайбовый болуш керек да. Бирденке үйрөтөйүн деген эмес. Бир теманы сүйлөшүп, өзүң заттарың менен алмашып. Анан кийин, например, сен жашооңдон бир нерсени угуп, сен жашооңдон бир нерсе угуп, мен да өзүм үчүн бир нерсе алып, анан кийин сострадание, өзүңдү же осознание келет, ойлонуп, блин, депчи. Короче, мындай да, чисто по-свойски отуруп, что-то научить эмес. А поделиться деген, а? Да, поделиться, между собой пообщаться, тоже интересно было. было. Жакшы да негизи. Конечно. Лет через 15-20 эле могуну көрсөк, блин, дейсиз да. Какой я тут молодой депчи. Документация жизни керек да. Качан бизде Бесикеев чакырат дегенде. Ким? Канкана Бесикеев. Замандаскабы? Мен ойлотам бир жыл. Бир жыл го дейм. Еще да неме ким эле ба? Адилет Ногойбаев. Ногойбаевка барып коеюн мен, дөөлө. Жазат деле как раз дейсиң. Мен неме Ногойбаевка футболка 2 жыл мурун биринчи партия футболка чыкканда жооп берген эле. Давайте рекламу десем, поговори с моим менеджером, деп атпайбы, менеджери походу аял окшойт. О, дагы Манча деп акча деп предлагать эткенде, байке, вы чё дегем. Вы скоро обо мне выпуск снимите деп, ошондой жаман мындай. Намыска тийди эле. Намыска тийгенде жазган элем да.
скоро ушундай күн келет. Менен интервью аласыңар депчи. 2 жыл мурун жазам. Ошо Ногойбаев замандас, анан баягы ким эле? Орус бар го? Бети мындайчы. Дуть. Дутька барып эле, бирок эми Дуть Дутька- кийинчерээк го дейм, азыр эмес го дейм. Тут бир 3 жыл да. Да. Ого чейин Дуттун немеси деле анча неме болот да. Андан көрө Дуттукундай ачылыш керек да, бияктанчы могу подкаст ошондой болсо. Түрлө камераны өчүр аз кайра Stay Strong'тукун тартып коелу деле. Добро пожаловать в подкаст Stay Strong деле. Ырыста отуруп алганда го центрга бир аздан кийин камераны кайра перезапись кылып. White Coffee подкасты деп. Негизи бирок сколько время? 4 часа ночи, да? Мы же не сказали то, что мы в 4 часа ночи снимаем, да? То есть мы контентти түнкү 4-тө уруп атабыз. 4,5 болду. 4,5 да. 4,5 жөө. Мен 2 күн 3 сааттан уктагам да. Но при этом очень вайбово өтөт да. Ошо. Бирок кайфуйш да. Сен мындай бир жара турган момент болуп атат азыр, катуу эле күндүн. По факту мы все в пути, да, сейчас. Мен этот путь только ощущаю, когда реально я вот так вот изматываюсь, да. Өзүмдү мындай жакшы сезип, эрте жатсам, я не ощущаю это, да. Кичине мындай өзүңдү жаргатып демеп турсаң, ошенткенде кайфовать эткенсиң, бирок по-другому отдыхаешь, да. Да. Ошол менен Аяктоо убакыты келди. ырыс кайтылбай калып кетти да. Если экинчи частын кааласаңар, дагы отуруп общение кылабыз. Бүгүнкү вайбовый подкастыбыз. Подкасттын названиясын кандай кылайлы? Кандай сен вариантын айтып койчу. Подкаст деп. Бренд кылгандайчы. Матибек деген а. Ша? Матибек деген. Бары ойлогондор сен атың Матибек болуш. Ассалам алейкум, Матибек деп келгенде. Сен көрүп жүрөм депчи. Матибек. Ошо эми азыр мага ырыстын да ситуациясы, мен да ушундай ситуацияда жүрүп калганмын, именно замок ачылып атканда прям жагат да мага да. Сен айтып аткан вайбовый, кайфовый да. Акча бар. Прям нормальный болуп атат. Койдогудай депчи. Боло берсин буюрса кофейня ачылса да ушул темп менен алып кетесиң деп ойлойм. Еще дагы көбүрөөк касса фишкаларын да кошобуз. Кстати, вчера ночью, когда домой заезжал, момундай мысль болуп кетти да башымда, я не знаю, откуда он. Түндө кошелёкто акча бар да. Я подумал, что лучше, когда ты домой ночью приходишь, когда все дома спят, с деньгами, или акчага жулунбай, ты сидишь с домашними и проводишь время с семьей, да? Ошундай но бизнес. Мнение мындай башымда ой болуп кетти да. Потому что я пришел, дома все спят. Меня никто не видит, я ни с кем не общался, но у меня есть деньги. Если бы я с ними сидел, если бы я с ними время проводил, у меня бы не было денег. То я мындай вес болуп кетти да башымда, что было бы лучше депчи. Очень хорошая мысль. Я думаю, неме болот. Ушул мысльди зрительдерге калтырбайлы? Да. Как Жооп вы- бергиле как деп кой. Как думаете? Что бы выбрали вы? Да. А что ты выбрал сам? И ошо я не смог ответить. Я вчера сторис тартып баштап туруп, анан чын эле башымда эме болуп кетти да. Потому что семья деле она же не вечна же. Да. Ну и деньги нужны, да, мындай очень двойственный мындай эме болуп калат да. Силер да ойлонуп көргүлө. Мен бул жака ответ айта алам мен. Аха. Менин оюмда ушул ситуация болгон. Мындай да, мен азыр ради денег от многого отказываюсь, да. Не только от общения с семьей, от родственников отказался, мындай в данный момент деп коелучу. От девушек деп коелучу. И плюс от клубов, от алкоголя, от всего, да. Ради денег, да. Чтобы потом с этими деньгами купить это все, эмес, конечно, да. Эмес, просто кийин бар го акча, азыр биз аракет кылганыбызчы. Окупиться, да, биз кийин бошотуп берет да убакытчы. Даже если биз бошоп кайфын ала албай өтүп кетсек дагы ниетти туура алып койсок, бул акча прослужит, да, к лучшему. Анда как раз именно семья менен, но без денег, либо с деньгами, но очень мало времени уделяем семье деген вопросты ким жакшылап
түшүндүрүп берип, почему муну тандадың деп түшүндүрүп берсе, ким ответти жакса, үчөөсүнө подарокко, ырыс сенден 5 bubble tea. Жо, менден 20% скидка кофейняга деп. Дисконтка. Все, ырыска 20% скидка кофейняга. Сенде? Легендарный бир футболка. Сен бираз көбүрөөк бермейсиңби? 20% элестетки любой сучнак ограниченный болот ошол дисконткалар бизде. Нужен бабут, Менден болсо не болсун? Мороженый. Мен болсо менден, допустим, өзүм төлөп туруп 10 мороженый берем, короче. 10 мороженый. Он мороженый. Бирок этот чын эле дисконтка нечесин алып калат экен. Мен анда 5000 сом уруп коеюн, Сен товар менен бер да. Жо, 5 менен эле берип коеюн. Я знаю то, что многим деньги нужны, деп эле. Все тогда. Все. Шаурма жейли. Ох, чуть с ума не сошел,